versi Gunung Sari. Setelah ini siap-siap grup nyonya-nyonya ya. Setelah terima tamu versi Gunung Sari. Di antaranya Cak Bebun B, Kareng Lor, Cak Iya Ribun, Kareng Lor, Untung Nadi, Kareng Lor, Cak Tohan, Kareng Lor, Cak Sukaromlah, Kareng Lor, Cak Selamat Keris, Laweyan, pindah tempat asal Laweyan tapi ada di Kareng Lor ya. Monggo tampil di Pagendaran. Monggo. Ini terima tamu bagian Gunung Sari. Cak Selamat Keris, Cak Bebun Ebi, sesarengan Cak Sukaromlah, Iya Ribun dalemipun Kareng Lor, Cak Untung Nadi, sesarengan Cak Tohan Kareng Lor. Monggo. Ayo Sukar boleh. Kelabi pote lah Bobo. Banter goyangan nih Kar. Masalah senajan tika pon randeng ngebes tika ratin jugen ingode anak dua beni alangan bulan pokok pada noroknya rebeleje. Bulan rasone setane mapan arejokan aduane semane nyaman wadenale bajunya rese larang bulan kabetika pas tojuk aja. Masalah senajan tika pon rance ngabas tika ne
batin juga diunde anak dua lek benih alangan bulan pokok pada noroknya rebelje rason sepandeng mapan arek Jumat sepandeng nyaman waden alek majunya rese larang ulek labat tika pas toju pajenah terima kasih. Terima tamu versi Gunung Sari Cak Selamat Keris Lawian. Kemudian terima kasih Cak Yaribun Untung Nadi Mas Bebun B Cak Sukaromlah Kareng Lor.